nibajije ibibazo bitanu nshaka ko twibaza kandi tukabisubiriza hamwe hanyuma tugasenga. Mbere y'uko ngera ku kibazo cya mbere, hari ibintu abantu baza bafekinga baduplicatinga bacukura bapira hari amaterere n'ayo ngatobeni yavuye bacukura. Hari ibintu abantu baza bahimba cyangwa bagapirata, reka dukoresha ijambo pirata. N'isi harimo abantu baza bapirata bakita abacuruzi, kandi mu kwita abacuruzi ubona abesiko bakabona amafaranga bagatera imbere mu bifatika, buja kubifatika. Abantu baza baforoda bakabona diplome zimwe n'agasanduka muri za nyatebuka ziva hahandi. Abantu baza baforoda bagashaka umuntu agaforoda nijoro. Gusa umuntu umwe wigeze kwita aza kubombora iwacu yabavuga ngo iwe ngo ni umuhungu wa Colonel Jules Rutegutse, kandi bamuha umukobwa wacu aramutwara ngo aje kugerayo tumenye ko atari umuhungu wa Colonel Jules Rutegutse. Je sinarindi mu batanze umugeni ariko baraje ko duturanye ntimuzi umuhungu wa Colonel Jules Rutegutse batuye ko yobeje ngo tuje dusanga suwiwe iyo ni foro. Ariko hari ibintu tutari foro, iyo foro ngo wuzuye imbaraga z'umwuka we. Rero nta nzira ibaho wonyura y'umusamo, nta nzira y'amagendu wonyuramo ngo nurangize wuzure umwuka we. Inzira nini? Nukwihana ibyaha ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akagutegeka ukarya ibyo y'umwuka wera, hanyuma Imana ikakugotomeza amariba y'umwuka wera akakubaho. Kubera umwanya muto hari ibintu umushumba yazavuga agasavuga ukenzera kubera umwanya mutoya. Yavuze ngo kubiba umurimo wo kubiba ngo nuba abantu bake, ariko ngira ngo ni ukubiba imbuto nziza. Nicyo ashakaga kuvuga, kubiba imbuto nziza. Kuko abantu bose ushobora kutabiba imbuto nziza ukabibamo. Ibi byose bihari tubaho, ibi byose bihari tubaho. Nahoze bivuga mu gitondo, ibi bintu byose bitubaho. Inka zacu zikaba zituzwe n'abana bapfuye bakaba bahagaze batarazoye, bataraziraniye ku ijoro, ngo umugabo asiga abana n'umugore aje kurara munsi y'igiti, amara imyaka aba munsi y'igiti hayorika, hanyuma bakazitora bakazitwara. Izi ni ingaruka z'ibyo twabibye, ko turasarura ibyo twabibye. Twafashe inka zacu twizera amaboko yacu ko yonyine yozirinda, ntitwazisangira n'Imana. Icyo usangiye n'Imana izigufasha kukirinda, icyo udasangiye nayo uracyirindira. Ni perezida. Amafaranga dusangiye n'Imana, Imana izayaturindira. Abana dusangiye n'Imana, Imana izadufasha kubarinda. Ubuzima dusangiye n'Imana, Imana izadufasha kuburinda. Ariko ibintu byose tudasangiye n'Imana tuzabyirindira ubwacu. N'ubu mvuga ibi ngibi, hari abantu baba muri propagande zo kudatanga icyacu, no mu rusengero tuza gutanga icyacu.
niyo mpamvu hari abana bamwe kugenda bagera hanze ukaza wumva ngo yatwanye n'umugore ngo yabwimura n'ubu nyine gabadisogeraho erega icyageze ku bandi bikaba byabitugeraho n'ibindi bihabigera ku bandi natwe bizotugeraho aho umuhungu ashaka undi muhungu ibyo tuzobibona kubera iki twagize umugisha ntitwamenya agaciro k'umugisha twahawe twagize umugisha w'Imana wo kumenya Imana no kumenya imbaraga z'Imana ntitwabanira iyo Mana yaduhaye izo mbaraga ngo hanyuma irete umugisha wayo wose tuwuhe tuwumare rero Imana izireta kandi ikareteshwa n'imirimo abantu bakora abashaka ubwiza n'icyubahiro ngo babishakishe gukora neza bagatora rugasa kuvuga kuri kwambara neza izuru rirerire gukora neza bagacokora umukristo utaraha urahangaha kwito utazutanga icacu kurabiba umunsi uzosarura abaye bagitanga bazabitanga aho basenge kumurabiba umunsi uzosarura kandi ukiri kwisa twarageze mu ijuru tubiragute nicyo kibazo cya mbere nibajije wese ijambo ry'Imana ryavuzemo ibyo umuntu abiba n'ibyo azasarura ese tuza tubiragute ni gute turi nicyo kibazo cya mbere nibajije icyo kibazo gifite igisubizo igihe cyose umuntu akoze inyifato yose umuntu yifashe n'ijambo ryose umuntu avuze aba ari byo yego hari ikintu namenye ntabwo umusaruro w'icyo umuntu yakoze uza wibesha umusaruro w'ibyo nakoze ugende uw'uyu musaza icyo umuntu yakoze kigira DNA kigira ADN kiza kigenda kikamara imyaka ukazubira ngo hari aho carigitiye bwacu mugahura neza kandi ntaho ugihungira muzamuhura kikakubwira ngo naje nawe ukakibwira ngo naje rero Vanizambe delicado tembele na furaha kwale musayi okuganda kwe na furaha kwale musayi omuwendo w'obulamu kwale musayi omusayi gwa Yesu gumala oyafira musoni zere na bekiza mwana wa kabaka yangawo kwagala omusayi gwewe muwanonyo gunaza gumalawo buli mbala omusayi
umusaruro usugenda ugira DNA ugira kurusi izigenda igahuza neza n'umuntu wabije. Ijambo uvuga ni ukubiba, ibikorwa ukora ni ukubiba, ibyo ukora byiza ni ukubiba kandi uzosarura ibyiza, ibyo ukora bibi ni ukubiba uzosarura. Nta munsi n'umwe icyo ukora cyangwa wakoze cyangwa uzokora kizibesha ngo umusaruro wacu uje hano. Dans la vie, les sœurs des Africains, hari imirimo, hari imbuto tubiba ziri personnel yabivuzeho eveke, hari ibintu ukora bwite ukagikora nk'ikintu bwite. Iyo ugikoze ari wewe ku giti cyawe kiza kigira ingaruka cyangwa umusaruro wawe personnel, ariko iyo mugikoze kuri rusange muzamugira ingaruka ziri rusange. Twakoze ibintu bimwe n'ibindi, twagize abapasiteri baroze abapasitori, tugira abantu batunga inka, umuntu akageza inka 200-300, yaje gutanga inka mu ikanisa agatanga akamasa k'amabwabwa kapfushije nyina, kandi nako kamara kubunguka akajana mu kiraro kaba keza akagasubiraho. Itorero rikifuza bakaruha bagahera. Ibyo bikorwa n'umwe n'abantu babiri n'abantu batatu n'abantu bane, mu minembwe barabikora, imirima barabikora, muri Juba barabikora, muri Mugogo barabikora, ku Mudondo barabikora, ahantu hose barabikora, niyo bari kubikora. Niyo mpamvu duhaturwa n'izi ngaruka. Warabije tugomba gusara. We are reaping. Turimo turasarura ibyo twaje. Natumye kuri data barambwira ngo nagejeje igicuti manishimwe mutubaho n'abandikira urwandiko, ndamubwira ati data Imana bambwiye ko nagejeje igicuti, none kuko nagejeje igicuti dore inka yaje isabutya uzoyifate uyitange mu ikanisa. Yamanyandikira urwandiko kuko umwana waje vuba cyane. Unarizi ko zosiga umugabo ku musozi, none saze zosiga imbwa ku musozi. Urabiseka ariko birababaje cyane. Arambwira ngo se ko abanye n'abasingizwa ukabana n'abapasiteri bose arabakondorera kugeza kuri ba revera gikwere arambwira ngo umbwire umuntu umwe w'umupasitori wo kubisiga akayikura mu kibuga imeze nk'iyi akayitanga. Ubwo bupasiteri bwawusa na wewe mubi urashaka iki? Ushaka kugaragaza iki? Wagize inka zingahe zo gukurika isa kujya mu kibuga ukayitanga? Ndababara ariko kandi ndatsindwa mu rundi ruhande. Ni utaba pasiteri muza muhaguruka ntimubwira Kristo gutanga icyacu, ntimubabwire. Kutababwira niko kubagirira nabi, kutababwira niko kubagirira nabi. Muze mubabwira babifate uko babifashe, ariko mubikureho mutazagira urubanza ku Mana. Ndabatangarije niba mushize kugaragaza ko umuntu yakishyura ukizwa. Bige yavugaga ko abantu baza bafata amafaranga bakayahobeka mu idirisha. Oya bita
ikimenyetso cy'uko wakijijwe neza ni ugusangira n'Imana ijambo. Umuntu utazusangira n'Imana umwanya we ngo asangire n'Imana ibyemezo afata, ngo asangire n'Imana amagambo avuga. Kumwana amakuru umve nabwire sema haleluya. Hari amakuru amwe y'ukuri, hari amakuru amwe y'ukuri ariko tutaza tuvuga kandi ari ay'ukuri. Subiremo, hari amakuru amwe n'ay'ukuri turayazi tuyahagazeho ariko ntituza tuyavuga. Kubera iki? Kubera ko Imana yaduhamagariye kubaka, yaduhamagariye gusenya. Igihe cyose hari amakuru yosenya abantu twirinda kuyavuga kugira ngo abantu bubake. Hari amakuru mutaza tuvuga, hari amateka mutazanyura mu kanwa kanyu. Umukristo hari ibintu byose uvuga bibi sibyo, ntabwo ugomba kunyura mu kanwa kanyu. Hari n'abandi tuvuga, hari n'abandi tuvuga, twe tubwiriza abakristo babwiriza umukristo azagira ukumva buraga ukagira guseka ukagira kubisanzwe. abana bagiye hanze cyaba icyaha wirije mu gerena umutungo wayizishe ako nabe papa nabe aho numvise ko mfasha aho numvise ko mfasha kabisa nabo hanyuma mutuzoja mu ijuru atukuzanira akibiraho imbuto atukuza cyangwa akibiraho imbuto nziza akavuga ngo kuva uyu munsi sizongera kwanga abantu, sizongera kuvuga abantu nabi, uzavuga ibyiza by'abantu. Muri iki babaza iki kibazo kuko bw'Imana muri niba munyumva muvuge ngo amen ibikirize haleluya. Ni gute kabucenga ni gute umuntu yohora avuga abantu baza bamuvuga nabi kandi nta bantu bazamuvuga neza? Ni gute wohora uvuga abantu batagukunda hari abagukunda? wohora uvuga abantu baza bakuvuga nabi bifitiye inyungu, biri mu buhe bwe? yohora avuga abantu bamuca intege hari abagusubizamo imbaraga. Ni gute wohora uvuga abakwanga hari abagukunda ko ntawangwa na bose kandi ntawukundwa na bose?
dusanga. Barasa sifuka. Ibintu byose tubiba nubwo abantu bataribonye Imana yarabibonye naje iyo shakiye bisa bigenda n'amaso bigira amaso ibizoyo inzira iyo wabikoze naho aherere bizogusanga. Umuntu wabije akabira mu kirari murenge cyangwa gasanga muri juru kizogenda kizenguke kive muri juru aho yakibiye kimusange utaba muri Canada kimubwire ngo naje cyakiye twari kumwe gasanga none turabona igihe cyo guhura kirageze. Igihe cyo guhura kirageze. Garfe les obés. Qui se met de faire. Ibikorwa dukora ntitubikorera ibiti. Iyo turiba ntituzaturiba ku musozi, tuzaturiba mu bantu. Niyo mpamvu iyo uhuye n'umukene ntabwo ari ikibazo kikujeho, ni amahirwe ubonye mu murima wo kubiba. Iyo nababwira ikindi kintu abantu batazi, itorero ry'iwacu ryafeyirinze birananirwa. Jewe twabanaga na Pasiteri Suzu, papa yari umupagani yagaze indwara y'indiga. Nta mupasiteri bigezeho amugenderera ngo amwereke urukundo, ngo amubwire atari ko uva mu isi ngwino mu nzu y'Imana. Ahubwo kwegera umunyabyaha umupagani biri mu guhinduka igitutsi haba nino wagendana n'umuntu udakishijwe cyane bakaza bakugenda ngo perezida w'abayungu muri gute ugendana n'uriya muntu mwese ntamuzi. Icyatu misiyo twasigiwe ni misiyo yanditse muri Matayo 5 iravuga ngo mu muco w'iki wese ikavuga ngo turi umuntu w'iki wese. None se tuza kuryoshya abaryoshye harababura. Iyo niyo misiyo twasigiwe. Iyo umuntu agaragaje intege nkeya, iyo umuntu abaye umunyabyaha ukabimenya, apana amakuru, apana guharabikwa ukabimenya, ntabwo ari okazi yo kugenda umuseja kandi si ikintu cyo kwicara ngo wicarane n'abantu umutaramireho. Ni amahirwe Imana iguhaye yo kugira ngo umuntu umenye n'imbuto umurikire tubiba mu bantu. Kandi kubonamo kwa mbere ni uguhindura ubugingo bwawe. Ntabwo kuva umuntu yaguhemukiye ariwo mwanya wo gutandukana nawe ngo yavuze nabi ngo niyo mpamvu, ahubwo niwo mwanya wo kumukunda ukamwereka ko hari uburyo abantu baza bakundana ntibagambane ntibavugane ibibi. Niba umuntu yaguhemukiye akakwiba, ni umwanya mwiza wo kugumana nawe ukamwerera imbuto kugeza ubwo iyo ngeso y'uciyeho tuzaturira mu bantu. Ariko ureke babiri ni ukuri. Impamvu Bibiliya ivuga ngo hazabaho gutungurwa, hari abantu bamwe bigize ba Pawulo na Sila, bigira ba Yesu n'abakiranutsi. Ndashaka kwegera abantu, ndashaka. Ubundi muri iki giterane cyagombaga kuba twabashe kwirara mu banyabyaha hano bara guhera ku wa mbere abayumbe baranyanyagiye mu bapagani bakaza hano tugakora aya materaniro. Hari abantu b'ikiguzi 5 bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nicyo giterane tuba cyabyaye umusaruro.
Bwana Yesu asifiwe. Atukuza. Asimisi haifu. Na mfuga ila represent wa ministeri. Nafuga na represent amasezi. Ndamubwira kuje ndimo natekereza ko ngomba gukura abaririmbyi bacu muri za ministeri. Kubera impamvu ibi. Ntitugomba kuza dukora konseri yo tuza kwifotoza gusa ko turaririmba. Oya. Niba naratekereje nawe bazangana. Konseri yo kuza gusanga ko turaririmba usa. Ntabwo dukwiye kumara umwaka itorero ngo riba ahantu rimara umwaka ritarakura umuntu mu isi ngo rimuzane mu nzu y'Imana. Nta gakiza kacu kamaze azirunga niba gakiza kacu karagira umuntu akuramo ijambo kamuzane. Niba tutaragera ku rwego rwo kwerera umuntu imbuto kugeza ubwo ahindura ibyemezo bibi yafashe agahinduka kuri kamere agahindukira Imana, ntacyo tuhadukora. Misiyo yo gukora umurimo w'Imana ntabwo turayigira. Tubiba mu bantu, tuza tubiba mu bantu. Umunyantege nakugera imbere ni okaziyo, ntabwo ari ijambo ryo guhunga. Umukene nakuza imbere ntabwo ari uwo guhungwa, ni uwo kwegererwa ukamufashwa agira icyo umuha. Imana ikomeze kudufasha.